Te kawariki, te kawariki. Tiro tiro kaunoa kei hea te iwi nōna ngā tapuai e whaia nei e tātou. Rere whakateuru atu ki te tihi o whakatauasia. Mā te one i haia ai e pōroa. Heoi ka hore kau i reira. Huri whakate rāwhiti atu ki pūheke. Mā te moana rangau me ona pio ke e. Heoi, ka hore kau i reira. Ana te mata ki muri. Ki ngā waipua tātā o pārengarenga, ki te arakarere kore ki te whakatōreretanga o te wairua, ki te reinga e. Ko ia hau te whakatauki nei, tēnā e ao te aroa, me whakapakari e. Kei ngā hau kōtuku kua whatia e te mate, e moi nei koutou i te anuanu, i te mātautau, e tōkia nei, tō kiri e te tō mairamu. Maranga rā, kua mutu ngā mamaitanga o tēnei ao mate, ko rangirangi ana tērā te manawa, nawe ana tērā te ngākau i te haenga a mate. Ko ngā roi mata te kai i te ao i te pō, e ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Ka huri kia tātou te hungaora, e te iwi nau mai ki tēnei whakapāhotanga mo te rā o Waitangi, i te wāhi i haina tia te tiriti o Waitangi. Kia ora and good morning, I'm Peter Lucas Jones and welcome to the official broadcast of Waitangi 2026. As we start with the dawn karakia, we acknowledge those who have passed away, those who have lost loved ones in the last year and in the last few weeks in the devastating weather across our country. May you and your whānau be surrounded with aroha. This year I'm joined again by Blake Ihimaira and a new addition to our national broadcast, tēnā koe John Campbell. Tēnā koutua. Morena. Morena, tēnā koe Peter, and tēnā koutou to all of you joining us from home. E whakaro nui ana ki ngā taonga o mate. Today, of all days, we remember our enormous capacity to help others in need, no matter our differences. It's something we see every year at the Dawn Karakia, where many from all walks of life come together often for the first time. A little bit like us, eh, John? Yeah. Welcome to the team. Morena, Peter Lucas and Blake. Morena korua. At the Māori in New Zealand, it is such an honour, Aotearoa, to be with you. This is really special. I'm going to do something I never normally do and just pause, although there is a drone up. Mm-hmm. But I love the silence this time of morning. And for the people who are coming here for the first time, they arrive in the dark. They do. And then the sun comes out of the Pacific behind us, and it's magic to see the families coming up the hill to the treaty grounds, where the treaty was actually signed on this morning, 186 years ago. There is something special about it, something shared. It really is magic, almost to the point of feeling sacred. Well, it is e tātou māno reira tēnā koutua. Tēnā te kaha o te kotahitanga, he tapu tōna, he mana anō tōna. That's the power of unity. Whether it's at a whānau level, a hapu level, an iwi level, national level, community level. Engari mō tēnei wā, me whakawhiti atu tātou, ki te wāhi e tuku atu ana, te karakia, mō tēnei atatu. Let's cross live now to those who have gathered to greet the dawn on our national day. The day. Marana. Kua tai mai te māramata. Kua mai ani te korori o te atua. Ki runa ia koutou, ki runa ia tātou katoa. Kua tau mai nā mana, nā reo, nā waka, nā ihi, me nā tapu. Tai atu ki nā mauna kāranaran. Kai roto i a tātai. Ko tau katoa mai nei rātai. A rā te iti, te rahi, kia mataara, tino i atu. Kai te hui mai te nuina. Kai te whakaeke. E ihoa. Ko wai e tomo ki tōu whare tapu. Ko wai hoki e piki ki tōu mauna tapu. Ko i e tapatahi ana te nākau. E tika te mahi e kōrero pono ana. I roto i tōna nākau. Uake. Uakina mai nā. Tatau o te tika. Kia tomo atu mātau.
kia whakamoe miti atu, kia ihoa. Nō reira, tēnā koutou, kia ora no tātou katoa e hui ne. A slight correction to the program, in case you are confused. My name's the Reverend Peter Dunn. We gather today on this 186th anniversary year of the signing of the Treaty of Waitangi to commemorate and honour the compact in which Maori and Pākehā together made a nation. We remind ourselves of the principle of an enduring, respectful and honest pledge between two peoples. We recognise the struggle into which all people must enter in every generation, so that all who come to these shores may be included under the mantle of Te Tiriti, drawn up, debated, agreed upon and signed here at Waitangi. We recall the faith which enabled the foundation of this agreement and to invite all people of this nation to likewise find direction, belonging and hope. Hear these words from the Book of Psalms. Kia koa ngā iwi katoa, kia waiata i te hari. No te mea, ka tika tau whakawā mō ngā iwi, a ka kawana koe i ngā iwi katoa o te whenua. Let the nations be glad and sing for joy. For you, O God, judge the peoples with equity and guide the nations upon the earth. Anō te pai, anō te āhuareka o te nohoanga tahitanga o ngā teina o ngā tuakana, i runga i te whakaaro kotahi. How wonderful it is, how pleasant for God's people to live together in harmony. Morena e te iwi whānui. I read this passage. You can see my name is Peter Tipene. I'm chair of the Northland Regional Council. I read this passage in solidarity with my fellow mayors of Northland, Moko Tepania, Ken Cooper of Whangarei, Gordon Lambeth of Kaipara, Rehet Stoltz, Dion Swiggs, and a whole lot of other local government elected representatives who take our responsibilities and duties seriously in regard to Article 2 of the Treaty of Waitangi, Kāwanatanga. E te atua kaharawa ora tonu, ko koe anake hei mahi i ngā mahi whakamiharo, tonoa iho, tau wairua, whakaora ki ngā iwi, ki ngā hapu, me ngā whānau katoa, a ki a mātou hoki, ko tau iwi e hui nei, kia māturuturu tonu iho te tō mairangi o tau atawhai, ki runga i a mātou, kia pai ngā i mātou e koe. Tēnei mātou, te inoe atu nei, mō mātou rangatira, kia whakahaerea, kia whakatika-tikaia o rātou ngākau, kia whai tonu ai o rātou whakaaro katoa, a rātou kupu, me a rātou mahi, i ngā mea e whakahonore tiai, e whakakororia tiai koe, kia toe hoki rātou, kia noho te iwi, i tukua kia rātou i runga i te pai, i runga i te rangi Mārie,
i runga i te tapu. Tukua mai tēnei e ihoa hei whakahonore mō ihu karaiti, ko ia nei tō mātou kai inoi, kai wawao, āmene. Kia ora tātou. Tēnā rā tātou katoa, ka kōrero ki te atua, mō nei tangata whenua me ngā hainatia o ngā Treaty o Waitangi. E te āriki o ngā āriki, e mea koe ki te ū koutou ki roto ki a hau, ka ū anō taku māramatanga ki roto i a koutou. E pūpuri nei mātou i ngā kupu o te Treaty o Waitangi, i hainatia i ngā Māori me ngā Pākehā. I te tau, ko 1840. Kia tūturu, kia tika, kia pai ai te noho o tēnei whakatupuranga o tēnei whakatupuranga. Me ngā enei kupu, i paua nei e rātou, hei māramatanga mō ngā rā kei mua i a mātou. Me te hunga e nohotahi nei mātou e haere tika ai tēnei iwi o Aotearoa Nutirine whānui. Ko ihu karaiti, te huarahi, te pono me te ora. Morena e te whānau, me inoi tātou. Sovereign God of all, your word is light to all people in this and in every generation. Hold before us the words at Waitangi, signed by Māori and Pākehā in 1840 to confirm their agreement. Make Te Tiriti they established in Aotearoa, New Zealand, a guiding light for the days ahead. May it uphold grace, truth, justice, and peace. Increase the trust and confidence upon which it is founded, and give hope and life to all people in this land. Through Christ, the way, the truth, and the life. Amen. Morena, a reading is from Isaiah chapter 2, verses 2 to 4. In days to come, the mountain of the Lord's house shall be established at the highest of the mountains, and shall be raised above the hills. All the nations shall stream to it. Many peoples come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth instruction, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations, and shall arbitrate for many peoples. They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nations shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. This is the word of the Lord. Hoi anō rā e tātou mā e tika ana kia whakaaro ki te hunga e whakarongo mai ana e mātakitaki mai ana e ngā mātā waka tēnā koutou. Ngā rohe ngā I te motu whānui o Aotearoa tēnā koutou e whakarongo mai nā. Ngā reo irirangi Māori tēnā koutou. He himene tēnei e haere ake nei ka hāpaingia no reira whakarongo tonu mai.
Mauri ora I te iwi. Te waiata a Rāwiri, Psalm 121, tā te atua tiaki. Ka anga atu o ku kanohi ki ngā maunga, no reira nei te āwhina mōku, no ihoa te āwhina mōku, no te kaihanga o te rangi o te whenua. E kore ia e tuku I tō waiwai kia nikehia, e kore tō kaitiaki e moi. Ina e kore te kaitiaki o I haraira, e parangia, e moi. Ko ihoa tō kaitiaki, ko ihoa tō whakamarumaru, I tō ringa matau. E kore koe e pakia, e te rā I te awatea, e te maramarana I te pō. Mā ihoa koe e tiaki, I roto I ngā kino katoa. Māna e tiaki tō wairua. Mā ihoa e tiaki tō haerenga atu, me tō haerenga mai, aia nei a ke tonu atu. Ko tēnei te kupa te atua. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Romans 5, 1-5, justified by faith. Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have obtained access to the grace in which we stand, and we boast in our hope of sharing the glory of God. And not only that, but we also boast in our sufferings, knowing that the suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, and that has been given to us. At the end, this is the word of the Lord. A reading from the Gospel of St. John. Jesus raised his eyes to heaven and said, Holy Father, I pray not only for these, but for those also who through their words will believe in me. May they all be one. Father, may they be one in us, as you are in me, and I am in you, so that the world may believe it was you who sent me. I have given them the glory you gave to me, that they may be one, as we are one. With me in them, and you in me, may they be so completely one that the world will realize that it was you who sent me, and that I have loved them as much as you loved me. The Gospel of the Lord. Morena Aotearoa, no ku te honore ka pānui ai e te Treaty of Waitangi. Te Treaty of Waitangi ko 1840. Ko Wikitoria, te kuini o Ingarangi, I tana mahara atawhai ki ngā rangatira me ngā hapū o Nutirani, I tana hia hoki kia tohungia ki a rātou o rātou rangatiratanga me tō rātou whenua. A kia mau tonu hoki te rongo ki a rātou
me te āta noho hoki, kua hakaru ia he mea tika kia tukua mai te tahi rangatira, hei kai hakarite ki ngā tāngata Māori o Nutirani. Kia hakaitia e ngā rangatira Māori te kāwanatanga o te kuini ki ngā wāhi katoa o te whenua nei me ngā motu. Nā te mea hoki, he toko maha kē ngā tāngata o tōna iwi kua noho ki tēnei whenua, a e haere mai nei. Nā ko te kuini e hia tia ana kia hakaritea te kāwanatanga kia kaua ai ngā kino e puta mai ki ngā tāngata Māori ki te Pākehā e noho ture kore ana. Nā ko pai te kuini kia tukua ahau, a wiremu hopihona, he kapitana i te roiara nawi, hei kāwana mo ngā wāhi katoa o Nutirani e tukua ai nei, a mua atu ki te kuini. E mea atu ana ki ngā rangatira o te hakaminenga o ngā hapu o Nutirani me wera rangatira atu wēnei ture ka kōrero tia nei. Ko te tuatahi, ko ngā rangatira o te hakaminenga me ngā rangatira katoa hoki kihai i uru ki taua hakaminenga, ka tukua rawa atu ki te kuini o Ingarangi ake tonu atu te kāwanatanga katoa o rātau whenua. Ko te tuarua, ko te kuini a Ingarangi ka wakaritea ka whakai ki ngā rangatira, ki ngā hapu, ki ngā tangata katoa Nutirani, te tino rangatiratanga o rātau whenua, o rātau kāinga me o rātau taonga katoa. O tia ki ngā rangatira o te wakaminenga me ngā rangatira katoa atu ka tuku ki te kuini te hokonga o ērā wāhi whenua e pai ai te tangata nō nā te whenua. Ki te ritenga o te utu e wakaritea ai e rātau ko te kaihoko e mea tia nei e te kuini hei kaihoko mōna. Ko te tuatoru, hei wakaritenga mai hoki tēnei o te wakaitanga ki te kāwanatanga o te kuini, ka tīkina e te kuini o Ingarangi ngā tangata Māori katoa o Nutirani, ka tukua kia rātou ngā tikanga katoa ritetahi ki e nā mea ki ngā tangata o Ingarangi. William Hobson, Consul and Lieutenant Governor. Nā ko mātou ko ngā rangatira o te wakaminenga o ngā hapu o Nutirani, ka hui nei ki Waitangi, ko mātou hoki ko ngā rangatira, ngā rangatira o Nutirani, ka kite nei i te ritenga o e nei kupu, ka tangohia, ka whakaitia, ka tōtia e mātou, koia ka tohungia ai o mātou ingoa o mātou tohu. Ka mea tea tēnei ki Waitangi i te 6 o ngā rā o Pepueri i te tau 1800 e wā te kau o tō tātou āriki. A tēnei te mihi aroha ki a koutou nā te rōpū wahine Māori toko i te ora. A modern English translation of the Māori version of the treaty, translated by Professor Sir Hugh Kaparu. Victoria, the Queen of England, in her concern to protect the chiefs and the sub-tribes of New Zealand, and in her desire to preserve their chieftainship and their lands to them, and to maintain peace and good order, considers it just to appoint an administrator, one who will negotiate with the people of New Zealand to the end that their chiefs will agree to the Queen's government being established over all parts of this land and adjoining islands. And also because there are many of her subjects already living on this land and others yet to come.
So the Queen desires to establish a government so that no evil will come to Māori and European living in a state of lawlessness. So the Queen has appointed me, William Hobson, a captain in the Royal Navy, to be governor for all parts of New Zealand, both those shortly to be received by the Queen and those to be received hereafter, and presents to the chiefs of the Confederation of Chiefs of the sub-tribes of New Zealand and other chiefs these laws set out here. Article the 1st. The chiefs of the Confederation and all the chiefs who have not joined that Confederation give absolutely to the Queen of England forever the complete government over their land. Article the 2nd. The Queen of England agrees to protect the chiefs, the sub-tribes and all the people of New Zealand in the unqualified exercise of their chieftainship over all their lands, villages and all their treasures. But, on the other hand, the chiefs of the Confederation and all the chiefs will sell land to the Queen at a price agreed to by the person owning it and by the person buying it, the latter being appointed by the Queen as her purchase agent. Article the 3rd. For this agreed arrangement, therefore, concerning the government of the Queen of England will protect all the ordinary people of New Zealand and will give them the same rights and duties of citizenship as the people of England. Signed by William Hobson, Consul and Lieutenant Governor. So we, the chiefs of the Confederation of the Sub-Tribes of New Zealand, meeting here at Waitangi, having seen the shape of these words, which we accept, and agree to record our names and our marks thus, was done at Waitangi on the 6th of February in the year of our Lord 1840. Article the 4th. A carefully written statement was read to the Assembly. The Governor says, the several faiths of England, of the Wesleyans of Rome, and also the Māori custom shall be alike protected by him. Ko raki te monga, ko hoka te kia, te awa, ko Stephen Lowe aho. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Our pepeha identifies and connects us to our tupuna, to our ancestors. A tupuna and our ancestors that include our mountain, our river, our iwi. And in doing so, it not only grounds and identifies us, but opens us to the possibility to connect ourselves to others and to connect ourselves to God. In the same way, the whenua that is Waitangi, this treaty ground, has its own wairua, its own spirit, capable of being able to connect and ground all of us in Aotearoa, New Zealand. For there is something deeply spiritual about Waitangi that invites us to walk gently here as we remember the events of this day in 1840.
the burning bush, God said to Moses, "Take off your shoes, for the place on which you stand is holy ground." From that moment of our encounter started a journey, a hikoi for Moses and the people of Israel, a journey filled with hope of a promised land ahead. So too, from this whenua tapu, this holy ground, and the moment of encounter that was 1840, the signing of Te Treaty, our hikoi, our journey together as a nation began. Despite all the contradictions and conflicts that followed, this place, this whenua, witnesses to the hope and possibility of a new, dynamic, and mutual relationship. So to return to this whenua, as we do each year, asks us to be humble. Here, we're asked to put aside our agendas and listen again, reawakening the hopes and possibilities, discovering anew who we are, tangata whenua and tangata o Te Treaty, who together strive to embrace the wairua of Waitangi today. On this day in 1840, my tupuna, Jean-Baptiste Pompallier, stood on this whenua. He was the first Catholic bishop in Aotearoa, New Zealand, the bishop later of Auckland. On this day in 1840, he asked that religion should not be interfered with, that free toleration would be allowed in matters of faith. He asked that a public guarantee to this effect be given to Māori, to which Hobson agreed. And it was that fourth article that Williams and Colenso drafted and was read that we just heard. The Governor says the several faiths of England, of the Wesleyans, of Rome, and also the Māori custom shall be alike protected. Pompallier didn't stay for the signing. He had already been meeting with rangatira. He had joined their kōrero. They listened, they talked, they debated about the pros and the cons of Te Treaty with him. But he left before the signing. The decision to sign or not to sign was theirs. 186 years. I'm humbled to stand here as the 11th successor of Bishop Pompallier and to wear the cross that he would have worn in 1840. I'd like us to consider for a moment the treaty and the light of the cross. For the cross of Jesus witnesses to betrayal, of being sold out for 30 silver pieces, and embodies denial and abandonment because of fear and self-interest. The cross and its associated crown of thorns witnesses to the mental anguish that arises when all that is love is stripped away by authorities and powers.
cross is a testimony of the suffering of him and those who were stripped of everything, and all who are hung up to die. For the cross casts the shadow of punishment and death. But at the same time, te ripeka o te karaiti, the cross of the Christ, speaks of so much more of what is the underlying ground of te tiriti. For the cross speaks of relationship. It speaks of self-giving love, the first call of every relationship. Yes, to enter a relationship of love is that call to mutual self-giving for the good of the other. The cross speaks of the dignity, the value, the mana of every human person, and the commitment we need to hope and love even when all seems lost. The cross speaks of the triumph of life over death and of love over hate. It speaks of covenant, sacred relationship, and a desire for reconciliation that enables whanaungatanga, right relationship, so that together we may become one. And finally, the cross speaks of a history that was, a present that is, and a future of what might be. Jesus prayed for that future of what might be for his disciples in the gospel we just heard. But the prayer is true for us as well as a nation. Father, may they all be one. May they be one in us as you are in me and I am in you. With me in them and you in me, may they be so completely one that the world will realise that it was you who sent me. So we approach the cross with reverence, for it's a sacred taonga, a sign of covenant and love. And so too, we're invited to approach with reverence the taonga of te tiriti, the treaty, so that it may point us forward on the paths of peace and unity. And approaching te tiriti, we approach it as we would when we enter the wharenui. We take off our shoes because we recognise we're in the presence of something holy. The same way, we become humble as we enter the treaty, for it too is our tupuna, our ancestor. And as with all our tupuna, te tiriti comes with its own history, its own whakapapa of people who are its signatories, of its crafters, and the spectators of the day. It was never perfect, and it never will be perfect. But nonetheless, it embodies the hopes and possibilities of the peoples of a different time with their differing challenges, needs, agendas, issues, hopes and dreams. Today, we are invited to approach te tiriti
and the events of 1840 as our tupuna, our ancestor. For mana whenua here today, and tangata whenua, Te Tiriti is your tupuna, whether your own tupuna signed or did not sign it. For the decision to sign or not sign is itself a sign of the complexity and concerns of the issues that were the subject of kōrero and hui across the motu. For you ministers of the Crown, Te Tiriti is your tupuna too. You are descendants of a treaty partner who historically did not honour it, but who also know the complexity and concerns of the issues that are still with us today and must be the subject of respectful kōrero and hui across our motu, across our land. For us ministers of religion, the treaty is our tupuna as we whakapapa back to those who first journeyed with Māori, who knew their aspirations and concerns, to those who were given the task to help craft and translate the treaty. And for all of us who are here, and for all of us in this land, Te Tiriti is also our tupuna. For we were represented in the spectators that gathered that day. Today, we as Pākehā and the many other peoples that make up our nation are Te Tangata o Te Tiriti, the people of the treaty. And we gather and remember because of what was signed in a spirit of hope and possibility in 1840. We know those hopes and possibilities didn't come to pass. We have seen in the last 186 years distorting history. We've seen how distorting history and labelling people imprisons them, and how it can continue to imprison our attitudes and relationships. And so, by doing this, the potentiality of what we might do together and become together in our future is imprisoned. The cross and Te Wairoa o Te Tiriti, spirit of the treaty, calls us away from these attitudes. They call us to a justice that is reconciling and restorative, to a right way of thinking and loving, and towards a life-giving way of speaking and acting. And we do this first by taking off our shoes and becoming humble. And I invite you now to take off your shoes. With humility, we come back to our tupuna, the treaty, Te Tiriti, and this whenua tapu. From this place of humility, may we recommit ourselves to discovering the story of our peoples and our journey as a nation. And as we rediscover the richness of each other, may goodness flourish as we take up anew the hikoi that advances us together on the paths of hopes and possibilities, so that we may become one people, tangata whenua and
tangata o te treaty together and gathered in the bonds of love as we meet. Ladies and gentlemen, let's reflect on the words of Bishop Steve and ponder his words. Seeing the treaty in the light of the Christ, of the cross, and that we are on holy ground. The custom now each year is for leaders in our nation to offer prayer karakia, beginning with the Governor General, to be followed by the Chief Justice, the Deputy Prime Minister, the Leader of the Opposition, followed by political party leaders. This morning we have the Honourable Dr. Shane Reti, Marama Davidson as leaders of their respective parties, and to be followed by Defence Chiefs, Chief of Navy, Chief of Army, Chief of Air Force, Police Commissioner, the Deputy Police Commissioner, the Chief Ombudsman, the Race Relations Commissioner, the Children's Commissioner, the National Command of Fire in Emergency New Zealand, the President of Local Government New Zealand, and the Chancellor of Hatohone, the St. John. And the prayers will be concluded by national church leaders, by a college student from Te Aute, and by a naval chaplain. Also, not in the booklet, I want to let you know that Manuheri Roberto Mukaro Borero from the Indigenous Indian Treaty will offer prayer just prior to Archbishop Justin Duckworth's blessing. And if you follow the service in the order that I've just read, but it's also printed in the booklet. Thank you. He waiata whakamoimuti, whakawhetai. Ko te atua mana, ko te atua tapu, ko te atua ora. Ko ia tō tātou e whakawhirinaki atu nei e tātou. Ko ia te tapu nui, te tapu roa, te tapu whakahirihira, e mōhio ana. E atawhai ana i ngā tangata o ia whānau, o ia hapu, o ia kāhui. I roto i a ia. Ka haure he tangata whenua, ka haure he tau iwi, ka haure anō hoki he tau ārai. I roto i te āriki, ka tohungia he rawa kore. Ka humaina te pono i te hunga kawe mōhio. Ka whakatāria ki te hunga ngākau pāpaku. Areruia. Kororia ki te atua o te tika, o te aroha, mana i toha ngā mahi mā mātou. I ruma kina ai mātou ki te mamaitanga puia ake ana ki ngā hua o te aranga. Pupu ake te mana atawhai. Kia ai tā mātou atawhai i ētahi atu. Kia mau ai te rongo i te hunga katoa. E manawa pā ana ki tōna nei ao. Ko te atua tō tātou piringa, tō tātou kaha. E te atua e tō mātou piringa, e tō mātou kaha, e tuku atu ana e mātou te reo whakamoimuti. Te reo whakawhetai ki a koe i tēnei rā. Hei tēnei ata, ka mahara me mātou i te rā i moko ai.
te Treaty o Waitangi, ki tēnei whenua tapu. E kōtahi rauwaru tekau mā ono tau ki muri. Ko mātou enei ko ngā uri ko huitahi mai. Ki konei i runga i te wairua kotahi me te whakaro kotahi. Ki te whakapū mau i ngā oati me ngā tūmanako. Ki roto i te treaty i whakai mai ai e rātou. E tukua atu tēnei inoi i runga i te ingoa o te atua e mana nei. E oro ai, e wāwao nei, āmeni. Prayer of thanksgiving. God of power, God of holiness, God of life, God in whom we trust, God who is great, absolute and supreme, who knows and cares for everyone in different families, tribes and assemblies. In God, there is neither Jew nor Gentile. There is no discrimination of gender, class, or race. In God, the poor are blessed. The simple receive truth hidden from the wise. Alleluia. God of justice and compassion, you give us a work to do and a baptism of suffering and resurrection. From you comes power to give to others, the care we ourselves received, so that we and all who love your world may live in harmony and trust. God is our refuge and strength. God, our refuge and strength, we give you praise and thanksgiving to you today as we recall the signing of the Treaty of Waitangi here on this sacred ground 186 years ago. We, the descendants, gathering together in one mind and one spirit to realise and fulfil the promises and hope inscribed in the treaty that they consented to. We make this prayer in the name of God, creating, redeeming, and sustaining. Amen. E te atua, titiro atawhai mai ki a mātou i tēnei wā. Mana ki tia hoki te hunga e pauri ana, e taimaha ana. Tia kina te pani, te rawa kore, ngā whānau katoa. Tai atu kinga kau mātua me ngā tamariki. Mō mātou mō te hunga kai whakawā, arahina a hau me aku kai mahi katoa i roto i ngā kōte. Kia u ki te tika, kia araha ki te tangata. Kia noho whakaiti ki mua ki a koe. Ki mua ano ki te aro o te tangata. Kia waiho ko te turi hei matua mō te pani, mō te rawa kore. Ameni. O Heavenly Father, look graciously toward us this day. Care for all those who are in sadness and heavily burdened. Care for and protect the poor, the destitute, all families, and especially our elderly and our children. For we, the judiciary, guide me and all who work in the courts to judge wisely and to have empathy for those who come before us, to be humble before you, and before all people who come before us, so that the law will indeed be apparent for the marginalised. Amen.
Morena tātou, let us pray, and let our thoughts be with those who have been lost since we last gathered here, especially those who we lost in the tragic events near the beginning of this year. Yeah, I'm fine, mate. I'd like to pray for those, our friends around the world who find themselves in conflict, particularly those in Ukraine and those brave people in Iran who have found themselves fighting for the very free and democratic values that we all benefit from here in New Zealand. I was talking to someone recently about why it is that there's so much bad news reported. Well, I'm sure some of this will be reported too. You can, sir, you go for it. Tātou mā, inu atu ana hau kia koutou kia u, kia u. Kia u, kia u tātou. E tūnei tēnei tangata, e tuku atu ngā karakia. Hoi no tēnei inu atu ana kia tātou, kia u tātou, waiho kia ia ana karakia. Ka puta. Waiho ngā kōwhete mō muri. Ngā kōwhete mō muri. Nā, tukua aia ana karakia, ka pai. Well, thank you very much. I was asking somebody, why is there so much bad news? And I'm sure some of this will make the news. And yet there is so much good in the world. We should also remember all those things that will happen that will be good this year. 60,000 New Zealanders will be born in our country this year. Excuse me. That's what I'm doing, my way. There will be another 30,000 New Zealanders who join our country. There will be so many joys up and down this country that we should pray for and recall. And maybe, just maybe, with respect for each person and their right to speak their mind and make the most of their time on earth, we will all get along just fine. Those silent majority up and down this country who are getting a little tired of some of these antics. Thank you very much and God bless. Kua tau. Ka whai mai ko ngā mea o muri mai, ka tukua ki te aporei o te pāti reipa māne tuku he karakia. Mātua tama, wairua tapu, me ngā anahira pono, me te Māngai hei tautoko mai. Anai nei, ake nei, ai. As the first light touches the land and the waters of Aotearoa, we gather in stillness and in hope. At this quiet hour, before the noise of the day begins, we pause together, not as separate groups, not as different sides of history, but as people who share the same horizon. May this dawn remind us that each day offers a new beginning. The past travels with us, its achievements, its pain, and its promises still unfolding. But the light before us invites renewal. It asks us not to forget where we have come from, but to consider carefully where we are going together. On this day of remembrance and reflection, we acknowledge all who have come before us. May we have the humility to listen to one another with open hearts. May we find the strength to face hard truths with honesty and with compassion. And may we hold fast to the belief that our differences do not have to divide us, but can instead deepen our understanding of each other and of who we are. May we be guided by a shared commitment to fairness, to dignity, and to care for one another. May we choose cooperation over conflict, understanding over suspicion, and hope over fear. As the sun rises higher,
May it illuminate a path forward, one shaped by a collective determination to build a future worthy of those who will stand here after us. Together in this new light, may we walk that path together in the land we are all proud to call home. Hara mai Shane ka whai mai ko Marama. Marama, hara mai ke tata mai kouda tahi. A reading from the Pearl of Great Price, the Book of Moses. And as one earth shall pass away, and the heavens thereof, even so shall another come. And there is no end to my work, neither to my words. For behold, this is my work and my glory, to bring to pass the immortality and eternal life of man. Amen. Kia tau te mauri e tātou mā. Kei konei te reo wahine o te rao tōranga pū. Nā ku tēnei karakia i tito i te tau 2016 mō tēnei te karakia tatu ki Waitangi. Ko te 10-year anniversary ki tēnei karakia. E rangi nui e tui honei, e papatu ānuku e takoto nei, a nei mātou ngā uri whakaheke. E inoi ana kia koutou, ngā mātua mai rāno, ngā kaitiaki no neherā, ngā kaitiaki o ngā mea ātanga katoa. E noho tēnei whakamine, e tiro ana ki ngā ātanga huri noa i te ao. Anā te kihi e tākoro ana, te tātara kihi, te pihareinga, ko ngā manu ēnā o rehua. Ka tangi ana ēnei ngāngara kua tīmata te raumati. Anā, ngā ngaru e huka, e whati mai ana, te makawe o hine moana. Anā, te wai e rere ana, ko ngā awa te toto o te ao. Anā, ngā tihi o ngā maunga tupuna, tēnā koutou ngā karaua teitei. Anā, te pito whenua, ngā ngāhere whakaruru hau, ngā māra e horahia. Anā, te wera, te mirimiri o tamanui te rā. Anā, te ua, mākū ana ia mātou e noho nei, kua mākona te hiainu. Anā, e ngā mātua, o koutou mokopuna, kori ana, peke ana, haututu ana. Kua tau mātou ngā uri e te karanga o ngā tupuna whaia no tā uki. Karanga mai. Ko te kauairanga, mā te oranga o te taiao, ko ora ai te iwi, mō te takitini, kaore mō te toru anaki. Anei tō mātou aroha ki te taiao, tō mātou inoi ki ngā atua. He mana tūturu, no mai rāno, mō ngā uri āmuri ake nei, tai timu, tai pare, e kore mutu. Rangi nui, the sky above, papatu ānuku, the earth around us, here we are, your many descendants. Summoning you, our primal forebears, our ancient guardians, the guardians of all splendour, we assemble to gaze at the finery of our world. Behold the cicadas playing here this morning. The cicada and the cricket, flying creatures of rehua, singing creatures when the summer has begun. Behold the foaming waves, the breaking waves, the hair of Hinemoana. Behold the running water, rivers are the blood of our planet. Behold the summits of our ancestor mountains, greetings to our lofty elders. Behold our cherished land, the forest shelters, the many gardens. Behold the perspiring warmth, the massage of tamanui te rā. Behold the rain, moistening us all, quenching our thirst.
Behold, cherished caregivers, your mokopuna, ever moving, ever jumping, ever mischief. Our generations settled by the call of our enduring ancestral mothers. Karangamai, karangamai, karangamai. Our ancient knowledge is clear. It is the well-being of our living systems that will sustain our people, for us all and not just for the few. Here then is our love for the world around us, our call to our age-old ancestors with their rightful sovereignty, and for the progenies to come. Watch the tide, it is unstoppable. Toitu te taiao. Thank you, Marama. Now the Defence Chiefs, Haramai. E te atua, tikaha o te moana. Whakamarama mai, tō mātou ara. Hei, hoitahi, e runa i te moana nui o te kotahitanga. Kia tautō, manakitanga ki te hunga, e takahi ana i ngā wai. Arahina mātou ki te tauranga o te maramatanga, e runa i te araha, I te rangimarie, I te tika. God, strength of the ocean, you who calm the waves and command the tides, guide us upon the vast waters of life, that we may paddle as one, moving forward in unity and strength. May your wisdom be the compass that steers our course, that we may navigate the unknown with courage and resolve. Let your blessing be upon all those who sail across the seas, those who serve and protect, those who seek refuge, and those who journey in faith. Lead us always towards the harbour of understanding, where differences are met with respect, and where love, peace, and justice flow like unceasing currents. May we, like the great waka of our ancestors, move in unison, bound together by purpose and trust. Amen. Morena. I te atua kaharawa, ko koe te pauheringa o te ao. Whakakotahitia mātou I tūnei. I raro I tō maru I te aki nei, I tō tātou whenua. Whakamanawatia nā toa o mua, whakakaha nā toa o nai nei. Whakatōkia te manawa nui ki nā toa apōpō. Kia tū ko tahi ai tātou, kia u, kia maina, kia manawa nui. Almighty God, you are the anchor of the world, a firm foundation upon which we stand. Unite us who gather here today under your guiding protection as we serve and safeguard this land. We remember with gratitude those who have gone before us, who stood with strength and conviction in times of challenge. Bless and fortify those who wear the uniform today, that they may serve with wisdom, resilience, and honour. Instill courage, discipline, and a spirit of service in those who will take up this calling in the years ahead. May we stand as one, not divided by difference, but bound by a shared commitment to peace and unity. Grant us the endurance to face every challenge, the compassion to support those in need, and determination to uphold justice and security for all. Amen. Morena koutou. E te atua, e rere nei ngā hau o te rangi. Whakatōkia tau māramatanga ki roto I a mātou.
Kia pai te rere o ngā kāhui manu, I runga, I te rangi o te kotahitanga. Arahina ngā ringa, ngā whakaaro, ngā ngākau, kia kau te Māori o te kotahitanga ki wainganui I a mātou. Kia rere tātou hei iwi kotahi, mō te oranga o te katoa. God who moves with the winds of the sky, you who lift the wings of birds and carry them in harmony, instill your wisdom within us, that we may soar together, united in purpose and direction. Just as the sky knows no boundaries, let our unity transcend divisions, binding us in a common purpose for the good of all. Guide our hands to work with diligence, our thoughts to remain steadfast in wisdom, and our hearts to be ever open in service and compassion. May the winds of peace and understanding uplift us, that we may rise above challenges with courage and grace. Let us not falter or be divided, but rather move forward as one people, strong in faith, committed to service, and dedicated to unity. Amen. We're just going to pause. It's not scripted. Let's sing a waiata. Hutia I te rito o te hara kei hea te komako e ko ki mai ki ahau. Hea a te mea nui, te menui o tēnei ao. Maku e ki atu ki a koe he tangata. Eno. Ka whai mai ko te kumihanga o ngā pirihimana. Morena koutou. Ka oha ki te kauai runga. Ka oha ki te kauai raro. Ai au ki te rangi. Ai au ki te papa. Hui e tai ki e. Ti akina mai taku ora. I au ka taka ki te ara o whiro. Whiro te tupua. Whiro tu tawhito. Kai te kaharunga, kai te wahonaro. Hei reno, hei meka, ki ngā hau, ki ngā oti wā. Ti akina mai, ki wahau ki roto, hui e tai ki e. Kia ora tātou. No mai te ata, tākari te ata. Ai o te ata. Ka rongo te pō, ka rongo te ao. He taonga te ata nei. Nā ranganui e tū nei. No mai nā mahara, hokinga mahara. Ki te wairua o te treaty. He taonga te treaty nā ngā mātua tupuna. Ko koe, ko o. Ko tātou katoa, kia u, kia mau, tuturu whakamoa, kia tina, homi e, hui e, tae ki e. Atamari e koutou. In the New Testament, the idea of dignity is expressed by equality and freedom before God and each other in Galatians chapter 3, verse 28.
Human dignity gives rise to the human rights doctrine, with the Universal Declaration of Human Rights beginning with, whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Galatians chapter 3, verse 28. Kaore he hurai, kaore he kāriki, kaore he pononga, kaore he rangatira, kaore he tāne, wahine rānei, he tangata ko tahi tonu hoki koutou katoa, I roto ia ihu karaiti. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Amen. Morena tātou, ko hau te kaikomihana mōna tamariki o Aotearoa. E tūnei ki te kawe te reo o ngā tamariki ki Waitangi, kia kuru paunamu te rongo mō te oranga o ngā mokopuna. As Children's Commissioner, I bring karakia for our nation's children. Moi arara te whiwhi a iuta, moi arara te rawe a iuta, moi arara te iho me te hari ki tai, ko hau tupua, ko hau ora, ora ki te whakatūpua, ora ki te whakatawhito, kei te tuhi, kei te rārama, hura mai te rā, tihei mauri ora. Tēnei rā te whakaputa nā te pū, nā te weu, nā te aka, nā te tāmore. Nāku nā tēnei tamaiti, nāku nā tēnei tauira. Tū te ihi, tū te koko, tū te mana, tū te tapu. E tapu nā rongo matānei, nā rongo tauma tuarua. Tāwhia ki te rangi kia rehua, kia tama I te ao mārama. Ka tū te paki o ruhi, ka tū te paki o hewa, ka tū te paki o rongo. Kōrongo, kōrongo, kōrongo ki te whakatūpua, kōrongo ki te whakatawhito, ki te mai aroha, he aroha. E rongo e whakairihia ki runga hai. Tūruturu o whiti whakamaua kia tīna. Tīna te mori Hawaiki, te tāmore nui mo te oranga o ngā mokopuna. Haumi e, hui e, taiki e. Morena koutou, I te atua, I ngā mātua tūpuna, tia kina, aratikina mātou I tēnei rā tapu o Waitangi. Ki ara mai te maramatanga, ki wainanui I a tātou, ko te kaupapa, mā tātou, mō tātou. Hei here I a tātou ki te kotahitanga, he whakakaha I ngā nākau atawhai, he whakaoho I te wairua manaaki o te iwi whānui. Manaaki tia nā kaimahi o nā ratonga oho tata katoa o Aotearoa. Nā ringa raupa e tū I te pō, I te ao. He tiaki I te tangata, I te whenua, I te taio. Kia haumaru, kia kia manawa nui, kia mātāra tonu. Homai te kaha, ki te mahitahi, te maia ki te whakatū I ngā wero, me te aroa ki te hapai I a tātou katoa. Kia tau te rangi mārie ki runga I a mātou. Mā tātou, mō tātou, he oranga mō te iwi, he painga mō ngā reanga e hari ake nei. Whai kroria ki te ingoa tapu, āmene. We call on our sacred Creator and ancestors who stand behind us to guide our steps on this sacred day. As the morning sun draws to the edge of the horizon, let understanding also rise to greet us. This purpose is ours, mā tātou, mō tātou, for us, by us, to bind our country in unity, to strengthen compassion within our hearts, to awaken a spirit of generosity for all,
I ask you to bless every emergency worker in Aotearoa, the hands that labour through night and day, protecting our people, our land and our environment. Keep them safe, steadfast, courageous and alert. Grant Aotearoa the strength to work as one, courage to meet every challenge, and love that lifts and supports us all. May peace settle upon us. Mā tātou, mō tātou, for us, by us, for the well-being of the people of Aotearoa, for the good of the generations yet to come. Raikoria ki tō ingoa tapu. Amen. Morena tātou. E te atua, we give thanks for Aotearoa, New Zealand, for its people, its cultures, and its many voices. On this day of remembrance and promise, we honour Te Treaty of Waitangi, calling us to partnership, respect, and good faith. Guide those who lead in our communities and our councils, that they may serve with humility, courage, and care, listening deeply, acting justly, and planning wisely for those who walk with us now and those yet to come. May understanding grow where there has been hurt. May trust be built through truth and integrity, and may our decisions protect both people and whenua. Tō mai te tō mai rangi, te rangi mārie, ki runga i tēnei motu. Kia u ki te kotahitanga, i runga i te whanaungatanga, kia whaia kona wawata, kia whakamaua, kia tina. Amene. Morena e te whanau. E te atua tō mātou kaihanga. Ka te aho te maramatanga me te ora i o kupu kōrero. Ka tīmata o mahi, ka mau te tika me te araha, me tia ki a utono ki a mātou. Tō araha i roto i tēnei karakia ki Waitangi i te ata nei. Whakaki a mātou, whakarau a mātou mahi katoa, e tō wairua tapu. Amine. God our Creator, when you speak, there is light and life. When you act, there is justice and love. Grant that your love may be present in our karakia at Waitangi this morning, so that what we say and what we do here may be filled with your Holy Spirit. Amen. I'll invite the Salvation Army leaders to come to the lectern. The following and the final prayers will be led by national church leaders. A school student. Now, the school student is from Te Aute. Anybody been to Te Aute? Well, after St. Stephen's, Te Aute is the second greatest Māori Anglican boys' school in the whole of the British Empire. They will be here to sing at 9 o'clock, followed by a naval chaplain and church leaders. But could I have the Salvation Army group up here, please? They've got a waiata, it's in the booklet. Remember, at the very end, we do sing the anthem. Whakawhetai e me.
let us pray for the world and its people. As the himine here concludes, we cross over now to another karakia taking place at Mount Maunganui. Kia ora hama, ai, tika tau, kei konei a hau, ai raro I te maru o te Maunganui a maua ki konei ki te whenua o Hupu ki ore. Kei te kite koe I te tini me te mano, I tai mai I konei, I te taha o ngā mana whenua, ka tai mai ka whakatūwhera nō hoki, tō tātou nei rangi a tāhua, rangi whakahirahira. E te whānau, we are here now, here at Hupu ki ore, under the shelter of our beautiful karaua, a Mauao. As of course you can see, there are many local residents that have attended alongside mana whenua, ko ai tēnā ko ngai te rangi, me ngā tirangi nui. E te whānau, you will soon be seeing, of course, te reo o rātana tuatoru that are preparing just right next to me, that will be accommodating and, of course, acknowledging this very significant day alongside mana whenua. And you'll be hearing the amazing ensemble of their band and, of course, their tino a tāhua reo, erere mai ana. E te whānau, the atmosphere here at the moment, as you can see, is very sombre, very tau, very ngāwari at the moment, as we of course remember, still very fresh on their minds, the very 6 lives that have been lost, unfortunately, to the landslip that did happen here at Mauao merely 2 weeks ago. So the emotions are still very fresh, as I heard from the Mayor, and of course the emotions are still running through today's significant day here of Waitangi at Tauranga. However, we will be acknowledging those lives that we have lost, alongside the many lives that will be following through and living on through them, with of course these significant events. On the side of Waikorere, we have Tākitimu Waka, that will be of course rowing from that side of the maunga to this side to return to Te Puna, where they will be acknowledging alongside the kaihoi of those mana whenua from Ngāti Ranginui. But e te whānau, at this time, this is what's happening here at Tauranga Moana, awaiting for the karakia, ka whakatūwhera no tō tātou nei rangi whakahirahira, mō tēnei kaupapa nunui, mō Waitangi. Beautiful. God of goodness, we give you thanks and praise. For those whose dreams of justice, freedom, truth and equality inspired our nation. For those whose sacrifice and courage preserved this country in times of danger and indifference. For all those who firmly resisted wrong without bitterness, hatred or vengeance. God of goodness, for all who sought to uphold truth, peace and justice, for all whose deeds of love, mercy and kindness that inspire us and give us hope, for the innocence, creativity, energy and vitality of youth and children, of tamariki and mokopuna and the hope they bring. God of goodness, we give you thanks and praise. God of grace, show us the way as we seek your guidance and wisdom. From good and honest intentions gone astray in this country and across the earth. From the irresponsible and unjust use of natural resources, of economic and political power. From a narrow patriotism which ignores the needs and welfare of all people. God of grace, show us your way. From the discrimination, prejudice and racism in our land that hurt, wound and ruin lives. From a preoccupation with the past and a refusal to confront the future with faith, hope, love and vision. From false pride and blindness to our nation's frailty. From complacency and timidness in speaking the truth. God of grace, show us your way. God of hope, grant our prayer for the nation, its leaders and people, that the Governor-General, the Prime Minister, the government and all executive officers, legislators and justices may govern courageously, justly, compassionately and wisely.
God of hope, grant our prayer. That the people of this land in all its diversity may live together in partnership and unity, that we might, by your grace, hear for ourselves that which is good news for the poor, liberty for the oppressed, sight for the blind, and healing for the brokenhearted. That we may journey towards that day when justice, freedom, and peace are accomplished on earth, and all people live together in harmony and love. God of hope, grant our prayer. E te atua, te whakawhetai, te whakapai, te whakamoimiti, kia koe. I aro mai koe, kia mātou e tahuri atu nei. Me tia kia pōwai tō aroha ina ino i mātou kia koe. Āmine. E te ariki, nau nei mātou i karanga ki au mahi. Me tia kia hiko i mātou i mua tau aroaro. Whakaungia mai tau aroha ki o mātou ngākau taupono ki o mātou hinengaro. Tau marohirohi ki o mātou whakaaro. Mau te tainga ki te tino tauranga. Ka mōhiopu ki te hari. Kua tau ki te haukainga ki te tanga manua i roto i a koe. I roto ki i o tō mātou ariki. Ia ihu kraiti. Āmine. E korore horore haleluia ki a koe ki a i hoa ngā mano. E kaha koutou te inoi atu i tautoko ngea ngā inoi katoa i te timatanga o tēnei whakaumuimiti tai atu ki te whakaumutinga. Nā reira e ngāreki, kei te tangitaku ngākau i a koe, e ho mai anō ngā kupu tika, ngā kupu pano o ngā poropiti tāwhito. Ko te kupu wairu o tātou nei mātua tipone wehe atu. Ho mai anō tōna aroha kia tātou ki ngā iwi katoa e noho noho nei i tēnei wāhi tapu. Ko te awa te o tēnei rā, he rā whakahirahira. I ask and pray that we might not forget or let the sacred words of our ancient prophets be lost in the winds of time, but that we might, in these modern days, hear those ancient sayings of our great prophets and let them engender in us a light that might lead us a pathway into the future, that all the indigenous people of the world look towards us, towards the people of Aotearoa, Māori and Pākehā alike, to lead a way, to be an example of what Te Treaty of Waitangi means when it is manifested in its true ultimate authority. Koe nei e ngāri ki kei te whakamoemi te atu e ngā wā katoa. Ho mai anō te taro piki te ora, te kaha, te māramatanga kia tau mai anō i te rangi Māria, me te ingoa kaha o te matua, o te tama, o te wairua tapu me ngānera pono, ko te Māngai anō hei tautoko mai, aini a kene ai. Kei te reo o te Māngai.
We are going now to invite a friend of ours from the Indigenous Indian Treaty Council to close with a prayer and to be followed by Archbishop Justin Duckworth, the blessing, and then we sing the anthem. Hanamai, and our friend's name is Roberto Mucaro Borrero. Morena koto. That's about the extent of it for me. Kia ora. My name is Staff Sergeant Mike Te Hau of the New Zealand Army. What does Waitangi mean to me? I'm really proud to be a New Zealander, a Kiwi and a Māori. I'm really proud also to be a soldier, providing support for our people, for our nation. The NZDF provides us support in trusting us as soldiers to go forward and provide support to the local iwi in order to make Waitangi Day a success. Kia ora. Kia ora everyone. What Waitangi Day means to me and my whānau, it is a day for us to remember the cultural significance, the rich culture, the national day for us to commemorate the signing of Te Treaty of Waitangi, to acknowledge the partnership between Māori and the Crown.
It is also a time for us to reflect and educate everyone around us about our culture, our past. It's an opportunity for us to also be present and be grateful for what is happening and what is happening around us right now. And it also is a time for us to look to the future and figure out what that means to us also. So get out there, te whānau. What does Waitangi Day mean to you? What does Waitangi Day mean to me? It means bringing whānau together. It also means bringing the community together to celebrate our founding document. It also gives us an opportunity to reflect on our past, present and future and look for a way forward together. It also gives us an opportunity to look at education, whether that be within school, university or in your workplace, even if you have your own time to be able to educate yourself. Kia ora. Waitangi Day to me is a celebration for everyone who calls the whenua of Aotearoa home. No matter what ethnicity, race, religion, background or country you're from or wherever you are around the world, celebrate being Kiwi. United in purpose, united in culture and united in shared values. Treaty of Waitangi is our foundation document. We must never lose sight of that and what it means to the people of all cultures. Education, understanding and mutual respect is the key here. To me, it's a celebration of our beautiful whenua. Celebrate our rich heritage, past, present and future. Celebrate the peoples of Aotearoa, New Zealand. I'm also grateful on this day, like I am on Anzac Day. I'm grateful for our freedoms we have today compared to other countries around the world, particularly those in conflict. I'm proud to be Māori, I'm proud to be Kiwi, and I'm privileged to wear this Kiwi both here and in here, every day. Mauri ora, Aotearoa, New Zealand. Kia ora. Māori, ai e nā kanaka Māori, kanaka o iwi o ia aina nei, ai like ko mako pilikia, ano like, ai he wahi leo mahalo ke ia no ko o ko kua ana ia mako ka Hawaii ma o ka o lelo Hawaii, ai ha hai mako ia oko me ke la. Ha hai mako ia oko, mako oko hana ana i nā hana o nā kupuna, nā ike kupuna. Ho o mau oko me ke la, i kaika oko me ke la. I nehi nei ua ike i ke kahi ano pilikia ma waina o ke kanaka o iwi a ke kanaka o iwi ia nei. Like ke la maka Hawaii. O ka mea nui, ka hoi ana i ke aloha. O ka mea nui, ka wala au ana me ka pono. O ka mea nui, e hoi i ka ike o nā kupuna. Ma o ka aloha aina ana. Nā laila, e lawe, e hapai mai i nā kupuna o ka pō, a me nā kupuna o ke au. Me nā kupuna o ke ia aina, ke ia honua nei, ke kai. Me ke ia oli, e ho'opo mai ka ia o ko kalahui. Nā o iwi, nā kanaka e kupa'a mau i ka oia i o, i ka pono no ko kako ola. Mahalo e ana ke pilahi paki no ka haawi mai ke ia oli no kako ka Hawaii.
he mea aloha, he oli aloha ke ia. A kai e nā moana nui a kia, lo kahia kuli he, olu kamana o, ha koukulana, Morena koutou. I'm pretty sure this is the final karakia. I must admit it has been unusual to be in a church service where people are crying out for karakia. So let us pray. God of the southern sea and of these islands, of Māori, Pākehā and all who dwell in our land, we give you thanks and praise for our country and for what we have achieved together. Increase our trust in one another, strengthen our quest for justice, and bring us to unity and a common purpose. You have made us of one blood, make us also of one mind. Amen. Te manaakitanga o te atua kaharawa, te matua, te tama me te wairua tapu, kia noho kia koutou anaina a aki tonu atu. Amen. Amen. Oh. Ana mai te waihoroi. Ka rero ma te waihoroi tātou e whaka o te kau. Ana mai. E te amorangi I mua. Tēnei te hāpai o, te whakaekea kene. Me mihi koutou ka tika. I'm exercising Article 4. The one that promised me my culture. The one that promised me my tikanga. But it was there before the promise. It is still there today. There are people who might question the validity of my tikanga, but I have had it on total display this morning. Almost. So it behoves me to come up and thank those
who have carried us into this dawn of Waitangi Day. They have restored the spirit of 186 years ago, when our forebears saw things people today are yet still looking for. Hope is that those of us here today will find it by remembering Waitangi and what it brought us all. I thank those who have ministered to us. As my tupuna would always say, you can preach to me from the pulpit, but nothing you say is going to be of any mana until I have responded to you. And you have inspired all of us. If we had a voice, and I agree, it is the first time I have heard people calling for karakia. That's Waitangi as we should know it. That's Waitangi that we all hope for. That's Waitangi that we will build towards continually. We are getting closer. Kua roa e nei mihi kia koutou e tātou mā. E taku piho pa. E kore e tae e te tuku. Kia kaua tētahi reo. Whakamoimiti kia koutou katoa. No reira, i runga i tērā. Ko te reo tēnei o tēnei. I o tō whakaminenga. E whakareo ake nei kia koutou katoa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai tātou. Tēnei te hekei hone. Thank you, Waimoro. We're going to stand and we're going to sing the anthem. Please remain standing at the end of the anthem. The Governor-General, dignitaries, official party will depart from the marae. E hoa atua o ngā iwi mātura a ta whakarangona me aro aroa ki ahua ko te kai ki a tauto a ta whai maraki ti a mai a te aroa salvation at thy feet in the bonds of the weak. Hear our voices, we entreat. God, defend our free land. From Pacific triple south, from the shafts of strife and war, make her praises heard afar. God defend New Zealand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pāho mātou te temo, karaki, kororia, āki te atua.
Hoki mai rā e tātou mā beautiful karakia, a reminder that the church was not a silent observer in the colonisation process. Right now, Waitangi Day is dawning, and as the karakia concludes with the national anthem, another tradition unfolds. John? Yes, no, that's right. Every year, Waitangi Day is greeted by the raising of the New Zealand flag here on the treaty grounds. For nearly 20 years, it's been accompanied by the bagpiper. You can hear behind us now Bain McGregor, who in his words plays for peace in the greatest little country on earth. Ka ao, ka awatea. Ka whitingia tātou e ngā hihi o Tamanui te rā. Into the world of light. Let's cross live now to Bain.